igatomenya Nayaeteire. Mwancho murigererio Ndizi TV obosibore bwo monto no bwengencho kegima asobogima bwa mwanya bantu. Lero iga nonde asenka ya Pastor Robinson Siko Ogembo oyo twaliro obosibore bwaye ango mutinyo yomo oerire maiga yoko basegesibo gwetani miaka 20 asobogima bwaye. Lero nonde ase ward ya Nyamasibi egotoka se constituency ya Nyaribari Masaba county ya Kisii ntore nere achigontebia mange ingange kiabete anyarituko bagako basegesibo ase miaka 20 na gwetania. Oyo no moroberio Nayaeteire okoretwa mwananchi Sara Nyarangi Ontita. Oyo Minto Robinson. Yes, madam. Pastor Robinson. Asante, madam. Karibu sana. Karibu nawe pia. Nkwari Kongo sekara wante binga iko kwa beri rutabwati obusibore bwago asegeka kimyaka gwetania 20. Yes. Inki kiabete. Madam, karibu nyinyorete buya muno. Wasutaragenderera ningani ora manyu mwanchu murigereria amalieta onga kiokoro toma gochaka. Malieta anonsi Robinson Siko Ogembo ose Pastor Robinson Siko Ogembo. Iwo nguru waiga Nyamasibi ward Nyaribari Masaba constituency Kisii county. Ya sante ninyorete buya muno nga mwaka bweri bweyemo tusa 1998. Na ningeomba basi nijaribu kuzungumza Kiswahili maana kigusingo kikiaransi nyake so nabongo burukania. So 1998 yango mutinyukane tare 16 nali nabwatetwe aso bwibi wechinguru robbery with violence. Upande moja ni kama nilifanya na ni kama sikufanya maana niko naona tu ibintu bya ringe bya ibetu kiropali. Ya bono bari bakorete kubachi kubwatwa bakandetanira ngayaya uyo nere tu aringe komo na enere tu onereti sine rubwati ibintu biri tu sia so bwibi ankai ngai yaringe ropali yakorekanite rogora ari bwende kericho detail na kericho so ibintu biri barutse yororo bakamo negari. Yes. Ibintu biri gari yaringe kwende Toyota yase ya KEB ni file na benda aboro kipara mujirigiriri. So ebinde ina bina onne twira kama ne gari yenyene nkabigura byose pamoja bakegari. Na ubani mwingine kama nilikuwa najua kweli hivi vitu ubani mwingine tena kwa sababu abikuwa na malisiti. Kiende muntu waranga tigana yogore ubiyojole. Bei rahisi. Bei rahisi. Sasa wana kia bandeta nilete. So kia tu tuna abandi kadhaa. So kwa sababu mimi ndio nilikuwa na experts. So ikabidi nipakie ndiposa wao wakawaua. So nikabaki peke yangu. Peke yangu. Ya. Kana tena nje buyeka kagenda ndi kina nambwatira mutinyo twate mutinyo kana na 98 16 so ngaikuma kama tariki sana mutinyo gatano the following month mutinyo gatano kagenda ndi kina nginyote bya so muda bweme tinya ngesta nenusu gwika mwezi wa 18 mwaka uyo 98 ngakumerwo gukwa Obibi wechinguru. Ya wechinguru. Binto taibetia yegogorete. Ngorete. Tibono nilipaki na robbery with violence. Kama mimi ndio nilifa. Naye wako. Nikipatikana na experts na wale wamekuruka ya kwamba sio wao waliiba kule. So naona wewe unapaki na kisanga. So nikapaki na kisanga. Okakumirwe ogokwa. Ngakumirwe ogokwa. 1998 mutinyi 10. 1998 mutinyi 10 tarehe 28. Ya ngakumirwe ogokwa. Kuruago first break ilikuwa Nakuru. Bona abuna ari kericho na kolete kericho rockets gumirogo kwa kuru abunga ngenda kwende na Nakuru briefly 1 week. The following week ikienda kufika around mwezi wa 11 katikati ilikuwa Naivasha. Yeah, so nikaisi Naivasha pale December 19 you know na ringe 99 2000 haya bill almost immediately. So mwaka 2000 nilirudi high court Nakuru by then kwenda kwenda yani ya pili yani. So around mwezi wa 6 2000 ikawa dismissed. Ilifanya na chachi limita na chachi Saro Ndeyo who were there by then. So wakasema hapana, the robber alikuwa ni wewe. So they dismissed my appeal. Your appeal? Yeah, was dismissed. Sasa nikaenda kwa bere miaka 2 2 years kutoka 98 99 2000 na mwezi wa 6. So ilikuwa 2 years. So wakadismiss my appeal. Then from there sikufa moyo, nikaapili Kenya court. Yeah. Kaya sasa tena baada ya mwaka mmoja
1:30 hivi. Oyo wapili no mawakili ogo? Ya, nilikuwa na mawakili. Lakini bado mimi nilikuwa nashughulika kwa njia moja ama nyingine, sababu nilikuwa na pesa kidogo za kushughulika hapa na pale. Sasa zingine watu wa nyumbani wanashughulika. Na hata kuna some of the brutes that were sold here kwa sababu ya hiyo ya maadi forgets. Ya. Kama hii miti kwa hapa iliuzwa. So kitu kama hiyo. So 2001 mwezi wa 9 ndio nilifanya my Kenya Court of Appeal. Court of Appeal. Kenya Court. Yeah. So mwezi wa 9 around karibu 27 hivi ikawa dismissed nayo. Sasa nikakosa matumaini. Sasa ilipokuwa dismissed, so ukimaliza Kenya Court, sasa unasiki msamaha wa rais. So from there I was transferred from Nakuru to Kamiti. Maximum prison. Yeah, maximum prison. So Kamiti ndio nikaa kutoka nao 002 mwezi wa 9 mpaka kwenda kufika mwezi wa 909. Hiyo unaona duration of at least kama 7. So nilikuwa katika hukumu ya kifo mahali pale ambao masini ya kunyonga iko. So tumekuwa na mazini pale. Sasa ntungo ngentu balingi baide. Ntungo ngentu balingi, but the last lot ambayo ilikuwa executed ni ilikuwa ya Uchuka the private. Ambao walitaka kutoa serikali ya Moi 83. So they were executed in 7. Hiyo ndio ilikuwa the last category ya executed. Sasa mazini kasimama, but still hukumu kifo ilikuwa inaendelea na hata sasa hivi watu wanahukumiwa kifo. Bado wako pale wana. Ndakwira ni mega ke Robinson. Yes, madam. Ekero okumire ogukwa usenga ngongo ngentu otagete nakikwa receive information eri nande no metenga you are clean to ibeti bintu biri nigone iri bintu byobo ibi ili nistua sana na mwe special wakati nilikuwa kifo tulikuwa hata mama walikuwa kotini, mama huyo ambaye ni mzee sahi na my wife was there na hata na my sisters and even my brothers. So wakati nilikuwa kifo walinifuata mpaka kwa seli. Wao kasi walikuwa ni kulia. No kolera. Kwa sababu mimi nilikuwa nimeokoka tayari. Na wachua na mimi nikianza kulia, sasa nitawachanga zaidi. Niwaambia hapana, hata kama wamesema hivyo, wacha tujaribu mbe. Sasa ile kuwatikali ya kuwafariji. So mimi nikawa ni kama niko stable. Hata kama pengine nilikuwa nimechanganyikiwa, kianza wachia wewe ni mwanaume. So nakaa ni kama una kuegasa. So ngegasa ngamafariji abo barwakorera. Muro wandenga bagatama kuru abo akayana goja onde tukaanza kubangi watu wakora and that's what we did. Tukaanza kutafuta mahali forget wa kunitetea, but all of those ikuwezekana ikuwezekana. So high court, Kenya court kwa na mahali forget wazuri lakini baada ikawa pule. So nikaenda mpaka condemn so ukimaliza court zote inaitwa condemn mahali unangoja machine. So nimeenda pale ngentuku yako ngentuku kwa pale kwa hiyo muda nimeeleza. Sasa kufika 09 the then president wa Kenya Mwai Kibaki aka-commute my sentence from death sentence to life sentence. Okay. Yes. President Mwai Kibaki ya 09 ilikuwa ni mwezi wa 9. Tuwezi kumbuka vizuri tarehe kama tarehe 3 hivi. Mwezi wa 8 ya ikaenda life sentence. Anachorele gesibukia ukorwa makweli. Wa makweli. Bone gesibukia maisha. Tia maisha bone. Eli mwaka ki. Yaringe 008. Mwezi wa 09 mwezi wa 8 tarehe 3 remember ya na weke gesibukia ugio nchole tukosemu alenge na tulikuwa wengi by then maana kuna wale walikuwa wa condemn G wale ambao bado wana na makesi kotini high court Kenya court na wale ambao tulikuwa tumemaliza. So wale tulikuwa pamoja katika ile execution block tulikuwa around 400. So yani we were abantu 400 mochigo mokumire gesibukia makweli kia makweli ya Bono tuenzi kabisa mpaka wale walikuwa broko G Kenya mzima tulikuwa around 1000. Lakini sasa wale tulikuwa tumemaliza kabisa ambao tunangoja kwa masini ni watu 400. Na ndio mwenzi abantu 400 mwa kesi kino kiaje. Yeah, it was commuted to life sentence. Mpaka wale walikuwa bado na makesi kotini tukatolewa sote. Yeah. So tukaenda hukumu ya life. Ega mabera yo muraibwensu by then Mwai Kibaki akagokonya buna Robinson na abandi. Thank you so much kwa kutubadilishia kifungo. Licha kifungo kilikuwa kirefu maana sasa nikaanza sasa kutembea katika certain prisons. Yeah, so lakini alinisaidia na wale wenzangu. So we thank him so much.
target government of Kenya by then. So kama sio hiyo pengine raisa kidogo, sijui ningesema nini. Wana gesibukia maisha gaiga echere imekerorororo. Umanyete ngaya no gucha asinya sara nchere no komenya mbako bugima bwa ubwererororo. Wono maiga asechere experience inkiriki gocha mpaka wano kwenyorire kuriska. So wakati tulikuwa death sentence haufanyi chochote. Kazi ile ni kukula na kula. Uganyere talikio huko. Lakini wakati nilipandishwa kifungo kuelekea cha maisha, so now you are a long term serving prisoner. So unakuwa not prisoner long term. So unaanza kufanya kazi. Then we go to different fields kama carpentry, tailoring, masonry, hata kusona viatu kama kamiti pale. So mimi nikachukua kosi ya carpentry. Aiga nchara kie, hasa ngechongwa ntaikuwa alikuwa nyako. Okay. Yani sasa wakati nilipaswa nikuwa kamiti. Yeah. Baada ya kubadilishwa kutoka 09 nilikaa mpaka around 10 11 nikapelekwa Manyani, kakaa pale kama miezi 8, kapelekwa Simoratewa. Mukonya gweti kuchichera Kenya. Kakaa pale kama mwaka. Sababu ne yake mukonya kutali kuchichera. Kuna normal transfers. Ya, maana wakati tulikuwa condemn, so wanaona huyu mtu kama akili yake bado haija. Sasa mnapelekwa nje ndio mtulie. Okay. Ya, maana wakati kuna vita, wengine they are wild. So sasa mnapelekwa nje tena kutoaniswa ndio msiwe vile mlikuwa pamoja. So hiyo gangi zinakuwa broken. So baada ya Simoratewa tena kama mwaka back to Manyani, back to Kamiti. So baada nimekaa Kamiti mpaka around 013. Ya. Kosi huko kwa imogeti kwa. Sasa ngaimo carpentry na welding na nijifunza tailoring kidogo. But I'm welding. Sasa welding kuna grade 2, carpentry kuna grade 1. Yeah. Igo no mufundi ole gwikira bono iga. Ndio mufundi omwe welding na carpentry. Na designing. Carpentry na welding. Yeah. Wana na Kenya wala trende tolisiko mwagoga ekerwa sibire egesibukia maisha. Kia maisha ya. Wana na ya nyarikanete. Wakati kibaje alitupeleka live nikiwa pale Kamiti, sio ni vizuri sana kuwa msomi tena. Ni msomi. Yeah. So tukaanza kuberusi maandishi. Yeah. Hata kutoka condemn pale. So kuangalia je, ni vipi tunasaidika. Tukakuja kuona hapana, hukumu ya kifo ni kinyume na katiba ya Kenya. Lakini inamulikwa katika kitu inaitwa CPC. Kidogo alimu kusiara kwa wata kabisa. Bona tukaja kujoana ki ekwere ndege gisibugiyoko kwa ekere maminja ne katiba ya Kenya na nerere ekwere nde lichikoli nene ni supreme document. So tukajoa kila ngendo ku CPC. Ne CPC na kaseria na bona andika ka kusapotie constitution. Twata kumbe tumepata mwanya. So tukeetwa in committee tukabugata na bafungwa angebonzi watu ange condemn twateba pana tukatua pili Supreme Court. By then Supreme Court ilikuwa imekuja tayari. Maana mbele tulikuwa na tuwaingia na ile kwenda kunga Kenya Court. So tukapiri pale signature kuna pili signature mimi nilikuwa kiongozi kati ya wale ambao tuleta ile mjadala. Nkuira na tole to bwatere gabo ongendere gontainga nakianya alikanete turaenda sumu demokasege keke kirubusyo nkuira na tole gocha to baisa gosuka. Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi. Wanje tu muziki Umubugani ukamelpa guko bwaterana na television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo murito mono bw'ubwariye bw'umuguzi. Chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kubworogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubukanigiata kubworogo nkurbugusi bikundo ontiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache chindagira chikebusi niko cyachikobaroro una chinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nichindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutunyore bigatimuna ebyanda boigone esese
Umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi cha margoba na buigo ni bwatari imeyega ya Valentine's Eve. Numu ntoyo mumugima nechishilinki chimi ya isano. Umuyigoyo nobeye maseyemo aseti biyao ya Ndizi TV. Bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi. Friday yeye kitariki 11 cy'umutinyo iga okabere gochakere kinsa 10 cya marogoba abagusi bonse pe no bakare iga camelback igotoka bwato moyego monene mono bubwari bumugusi asaba na musiki ku rukinkongo au imiyagusi bakari megaiga asoko bachingero kiri mwanchete ebituma ubukimo bwabori inyamensambe amona ebusa yangire kuna buto wakangire lirikale amona ebinde binge karibu welcome mucheche Ndizi TV ubwansu bwomugusi. Biama naendo mwanchu muligelio Ndizi TV ogandirete kubwati umurubelio Nayaeteire asitole na Pastor Robinson Siko ngontebere ilieto bo pastor ngairi aruete ekaroto gandirete kona gusanganere iga karibu sana nandi. Asante. Kwa tutara endo mutimoko ngoteba twalenge ngakimwa mwanya yanyalikanete ule isika mwago wasibe twege sibokia maisha. Bono kiatu ngisibokia condemn kunya gupiro stwalenge amaliko. Utakorana se chinde gentongero kira tokonye turuma jura ne guchaka so tukabwata na baminto nchekinde na bali byongozi bike twali kuongoza mangana aya nyiri byaki na muruatetu so tugapiri kuchia se supreme court engaki yaringe chachilia chita karukiru mutunga chaji Willy Mutunga umungiro karukiru Nancy Parasa 013 so iki kiwende kikagenderera kutini lakini bakagenda bakaja bakatige jaji Mutunga akagenda katigira njira aya bono ikaimuki wamo na ichacha acha kulita ya juice Maraga chachi Maraga so ukibale na debut Filomena Mwilu kibogole njira mwana naraka bakonya ikagenderera mutwe ntokwetio moyo so ego ikatare arutare 18 December 017 bakarua musi na kundibwensi kumere tuko kwenda neko tini upya era iwe sentence usaye kuna andege sibe ekijya ekirao kuyo bakatebanga kwende sibu yuko kwa se katiba nekinyume na katiba ya Kenya kera bono ikatiba na imateterene taliye kuberera akachibukariye CBC batenda kiro muntu ali competition so ikobono tukabura so iyo ndo atengene kyonya kwa kumere tuko kwa na ante tali bamisa bonsi unaro usubetu maisa ujakete maisa kukunze lakini bono nyo wakomere tuko kwa kama kuchenjeriwa so you qualify na boise eno kwenda mahakamani upya egero iwe sentence yende ngao ole bono so useliwe kia maisha na ndo iwe ngao bono yuko kubono umete bono si no ole kwelisi yuko kia maisha lakini kwende alibono yani yaringe kwenda musamatu lakini ekoro kibaka mahakamani ngaye no muntu wese yuko kwa naona kiato kule kwende mahakamani kana ngi mahakamani balo somanga no muntu life ya bono ali yango musamatu we president stiyo ko so muno muntu le condemn njire ngomne hiyo so tukaira na mahakamani ya na aligete petition kinde nyeri ya around 018 mwanzo kinde nyeri akandusi ororo ikangeni ni mahakamani ngabuga te for at least 1 year and something so ego chikatare tare 2 December 2019 nasuwe miaka 3 onelie kabikwe kanko nyaka kaiwe sibekenya ikija bono kaiwe miaka 3 ngatebucha kige sibolero so ngacha kige sibitukerio ane ubika maria chera kubra te kwende tabiengia kile pastor na kiongozi kia bafungwa bande wana saba sigari ya bande mangana bange ndo na barobudi ba moja na ringe na tabia mbelende kama na kurusuri huo mwaka kwa mission aso mwaka yani aso mwaka ukosimwe miti 8 kwa rusuri wene miti 8 barusi yene
Ono se kwa kimiti yene times 3 years. Miezi 12. Nogo msiwaro. Yo hesabu ko tariki 2 December 2019. Eko tariki 2 December 2021. Na kora juice. Ngena kuchaka. Amina. Ono ndakwire ni maiga Pastor Robinson. Ekaro morale chera ntonko igutora abantu bagotebanga imechando ne menge mo gwetera buna basibwa. Kabisa. Ahe imechando kigweterete nonye no murigereria arorenga ngo chikomocha gosengo tukana imochori nderio nsinko irwa sali alitali aseyo gosekerera. Mali imechando ne menge. Nza kuchakira maiga ake ngakia kare na so ngakia kanu. Ngakia kanu nari yake nari wane kwendera chera ya renge mbesa idi. Hamarweire na manga arenge conditions inginda chiroke. Yani amasingara maria igarenga mave no yana semo kurara munda kwanza kabisa nse kunyura mapema kabisa ngakiyo. Maturi simo kurarira teyo. Urangeti mo kurarira bwo ari ngoboke boisa yini. Bona abando tu akanje ko bunyansi. Abona kubona ito bunyansi muno bobegete unime bobekeraga iga urare ibona libona agwate maturi singiya. Kwa mwetu sana atatu ayo kuarabere nsaliga no kwebisyobo akimara ngiri tarengi yeke yake katika biru mupunge nayo mubwate tunginyo lete kuru kwa pondi kuru Mount Elgon kaletwa nakuru bono gacha maria letwa okweyunga bono isa kurara akumitinga kuinze mukurara denga bono kuri marene mutato konya akairu muswada agaria bakajadiliana bono baadaye chimatu sikangia koso nore chia sote bado ni chinge jimisa na bantu n'abante muri abanje ogoichorerana because mukabona batenga chikwende chini sose ya Kenya echiwantu kubulia abantu around 25,000 munabona asoka mali otoroba 60,000 ya ngobona mwata ndebo ngobona ko yani bone bucha no koro konge ibintu bire bikembiri go isana bona mukurara ndagira rendero ndagira kwatemba bali sana utakoja rosia lakini anu cyasa abantu barabange no ka meeting inyorete utwari kwa abantu gwetani chiri bwinye 4,000 munabona industry area kwa abantu ba 10,000 so kitamburugira abantu chiri bwinyoro che ndagereye so chingabona umuntu kweli wakorere gas ngabona arupo mete nona akoda ngachaiga to abantu mwata 300 netusiwe ngabantu around 500 pakatoro kwa kama nabangina ndibure to gutumeka bayane basiwe abangina naye yamuto gutumeka ichiko naye yamu so abantu 500 kutambe ndagire to chingabone gas so nabo sina banzira bego temwire byake tina takire mbesa idi chingeni no cha mafuta naro nzachire tayo so ono no kunyagwatenga bono ngwale kibono rindi ngento kikerikia okorekanete kero kende kero lechera mari oteve asubuguma bwao orara no monto gogose gento omokani ngaga kitiga kibwate memory asubuguma bwao ndo ndatete kenne mono injikia kibwate memory kenene ni kukosa kitu kinaito yani no kubora ubusibole no gento ubusibole tinda ukachindagira tinda bakera mari no mari abantu kubarenge onde no segina bikurwa na mari kwanya basigari bakiro muntu bagitire onde mbaru mari atabatie rino ndatabugatie riso atabugatie okogoro bata yankwa sai ngambu ya mono nje na rumari mbata maina anonsi amakomo jimbu yande amagura anonsi tibure tikogoro ko yana maitenga kingo menyana na basigari na basibo bamindo ali batongera barumu lakini yenteke ne kwaburia ubusibole Bunda tebe bua mbolete pi kose obusibone kiyenteke nene pi asibintu byose ko era simya isirina isinatatu nabate busibole nona ko ibintu byose pi none negari eri mwakira igante ngabono ngane yawo tebe neyensa nari kuisanika because tibwa busibole nakiwa kore tukanyara gutwari mbwengiya mpako gacha goswa gosomero bo pastor nyuma ntara bugatwa na ngara toleka kwanza andi muri kisi yalia kanisa nina ali kijana wangu mwalimu kisi tauni yalia bone kanisa nile kama ika koti liko kundi gospel church kati munyo maikali koti maya na usiriki bono ngakenda igatuna nani muri church kwa na bono kenda ikabatiswa nipatoke certificate lakini bono no ena ariko kenda ororo na niko ali bintu bya ne bikebikegede mwetenga no nike ngokora ngiriki yaginanya bakora so wakati ikenda igete kericho kinde rumani kanyona aichi omba mangana abera makongu ngenyonya sai bwango sana kubiru bande nga
kainjoleria kanya kurandiria ba mintari erumande kagenda timba tsirikericho bona ande nano kengumiro gukwa ngarakuma mwana ande korumana zaidi bona ande bona nganya kobangene na sauta kongonya na sauta kongonya kurwa bunga reke naenda ikoti na ngiru Kenya koti na ngiru injete kamiti bona paro ningenderete kusabanya saye na ande bono ona kamiti bona ngabatiswa bono ngabo day ndi pastor bono iko kago bake certificate nero certificate ya yo pastor tiyo moja kwa moja lakini nilipata bintu na rakora muna chikuwere ndichi nipa jingi sana ga bili bya theology courses mwate chonsi bono ku kamiti yake ruta kamiti cha jina ngoja kwenda bonde pastor bono yani kwenye tena bode ndi visi agini bono mwate ngo mulo bosibuli boko kurandia bono kerenduete kamiti ngacha kericho then tupomete bono ngama gusabirwa officially kumikirwa magoko no toregete kamikirwa magoko officially ni pastor chiane na ndo bangoba ka bakanyoke zatenga ngo tumusibolete una kare kanisa mbo musiekera kayanderega alafu egentonkero to bantu banarete gotebanga enusu y'abantu basibira sichera ime yense ito ya Kenya bakonyoranga kero kenda abantu bandi go babikirire no maene kunyarikanire abantu ande babekererwa lakini nende ekero umuntu aje kubekererwa nzakine gitanga kino naba abasaye nabandi abandoche no bagaka bandi myaka mune yane boniga nzakinde none company nabera gero bekererwa egento kwa mfano pengine ayo musani yone aya nachina akodege sanga ukusena akorire limocho twanyori runaye mutena togutibwa igo abantu barigire company bagutana kiro cyo umuntu ukweli kabisa takoleti lakini kwanyora na role ime uri okorete jana amatenga ngagia gwetete na ndingia ko ndabanya alisiko uri otakole na role kwale bona aya ondego sena bara tugo sena asiko sengwetari ngasiga itokinga usenga mireri ere gari yana yasirire ono muye ngombe ayi ngwetansa kwanyora umuntu baka no bade basambi ono to asubwango okwira na kwa ogo chankaga iga kino ene ekenyora sengenche myaka 23 na mitenyi 8 ni myaka menge akonyora no mwana iboiru onywomire kino nye no morugi ogo mamo mino n'abantu kwa jumura bakorisiveti bagogete ose bakumetingange kamono sabyo na magasini ni tari gusenga na ende bono go tuwa chakire seraiga abantu abajite kurupomet saidi abandembia oba 100 pake musiye yaito mwakire ngambu ya mono mistonzoti weno ere just bune mechito cha in school just next nero yani ungostege kundi ucha kumuja kiru cyanje na mugo kirigere nero tikumuja natwegetenga igo mugambi no arenge ambi yabo no mugaka na twari kumutumu na 7 ere kwende mupungo ito nera gacha no arenga iga ego no moyego korekana to nene biche kono chimano chia bigirensa oje chingoro echi paka ali muino ono bwaza kuruaria twakora sare kuanzia kuruaria nimba tubake ring ngo bande munyirigereri no mo biso inchachi ukameta so hapa about satana ka kibwaro nduyane so muna kwanete so akangena na visio way ngakomugoja mwata 20 vehicles nkiura tabi murugi ugasenge nchokore mereri ore chere myake 23 ale merret paka nandaga kuganya nona abana ngwa chitokanyora bakinete babera anta banene maisani abata utali abona kwa Nairobi kena mwitaka ali myaka 8-9 boni guys straight roba 32 years wow mwene reria mundu nyomete nyaruka yangwa abona yana ati myaka 7 isina around 20 something na no mundu uri bata bantu baya bajogoro so ndakire umuntu none ngambya yako ari merret myaka yonsi bi ndomuchi ana walinga bake bakasoma wanabira banda and I'm so happy ya kwamba wote walitoka university mbia mono amen mura kuri tukuru kwende kurwa ichatoni nyaruka from Nairobi University bono bono gwachirore nka umutinyo yo moerire nenusu marobere kyo bwate ko chimotuga iga bono gwachire nka naye ore nabantu bawo merobere yawo chimotu anerere napomba merobere yeremia lakini bono zachinde nimbwate nkinda tebe nimbwate changamoto nimbwate kweli ndike tangane kena gwetalia ibintu bitu are kwa umuna bone tool box ya carpentry na ndamone kwende welding machine kwenye kora ya sinde bona bakatenga ya ntoko kogena biri okogenda omachu kubwatia kwende tool box ko rufata growth projects ne kwende welding na ile kuchikorwa ari kwende faracha igona bogane tiogende robo carpentry bwao ne ko ebintu tabwati na mwana welding enderere kibono kurungicha tinda iri bokwa ne marigereri
ngoro kino no mokorie muri ari nga igogorekana tuje ngakorekana chimbambaru na chibwate na ngi no mosongo bono murigereria Ndizi TV igo ngosaba nga muna na aruete maria tina bwate kindi Jones kiringa igo bosibore buri bwengenjo mono kacha igaisiko timbwa tienje ndagendere gukimutwe so oyo minto mwari abaminto mwari wanja mongonye oyo roje ngaranya ari kongonya egere nyore nje ndagenderere yako ari sina arenge gwata mangana mange wagwinga nande uri urweta nando irane guchiororo sa china akole gento andekere kinyume bona yako aranga kera to goje isika mwambokea kakambuya mono bono kwari wanja bose mwari wanja oyo wetanga ngusuki wale ankonye egere nyore nje nje ngogendera gukimutwe una bali bande crime sio poa yani uhalifu haulipi chochote yani ngobosalia mbuli wakana ona aberete mali myaka 23 negento mabono ngorande simuli tabadali bera ari mono kuruase obosalia mbia mono wikira bo mwanchu murigererio Ndizi TV no tuwikira mwerio wo moroberio Nayaeteire bunokoretwa mona inche Sara Nyarangi Ontita wikinga kiende chinsabune chiga litukolia Jumanne nsane ya moneno cia margoba nali moroberio yo kugochera timbwatia mange ngoganeria otware oburigererio buya Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel